kubor nakaslem jong udongsan hima. Kitkot ka kanhun badai pej ikikam ki baidai bat kamariang lani ka Committee on Environment jongka yung darbar tawan haka laitrik unai wing arajar arpo kelehiar sa Southwest ka sales pan ngap ikasur jingki pajba haka bayadai bat kata ka jingpat jingki jaka pa panlang ki jabo uranium hakitan nongba jenren nalor kata ka kanhun ka lej ban ngapru ya kasur haka bayadai bat ka jingtmu ka sorkar banti ya uranium nakatan ya kani ka kanhun jongki amali malai lam do ba eskisun lasan ran langru daki doktor ki officer ka Atomic Minerals Division bat kiwai ha kani kasngi lai don langru kinong mikmat nakasnong wa kaji penden umjaran nong tenger niu nong tenger dom yasen nong ba jenrin bat kiwai ha kani kasngi lai don langru kisang phalang kum ka KSU FKGGP HYC HENM bat usim ka himalang rin nagaliang uba sun ulaong ba hadin balayo sngaw ya kejingkeren jong baro ka kanhun kan sa syong perkhat bat kan sa ay ya kakai phon sa sarkar jila kani kalong kasin ka banengkong ba ka kanhun ki MLA kalalek sya kani kathan hadin kejingmi khubor ba ki jaka ba panlang jabo uranium kila orpan kala don ru kejingkam ba ka don kejingkiu ha kejingdon ka radiation ha ki jaka ki badon hajan bat kini ki jaka panlang jabo uranium Committee on Environment kebagian ang minta snap at snow. Ya kaya ka pi ki patba kiseng balang pidon banong ador kani ka jingmu jong ka sarkar banti yang uranium badan hakani ka than ka jong pi. Teni kong I could lay ya member nanti tu pi ngani ba education MLA jong muflang manong chairman jong di committee i ba HM Champion MLA jong Mausen Ram beri member jong di committee i ba George Bilindo MLA na po Umroy beri member jong di committee Usar Rekam Sanma di MLA nanti na po jong kini Batmara beriru member dari komiti nanta pat idon sa iba tempa i marbenyang beri MLA jong karambrai bar keju porek dari member dari komiti nanta iba garland sweat dari lecturer jong Science College ada environmental science beriru optet member dari komiti combination ako ini tang about ka EMD kana lihat ya ka exploratory drilling ban kini ya kajindon jong uranium oxide nani lingkot keteng yellow ke kumbani lipat ba lingkot lembah karong ba udang hakani ucaka de hadir menio ini lingkot kebon na kalen jumi ka community environment ni so day ban ban menio ulu lipat ba menio snow hi Nasmat kan fi ya ke snow ko ba fi don manpen snow mani kum di pat ba jong ni ka thong ban ha jo ko porlo na ki ni kiseng ma ke i ki dan manpen snow ani ya ke snow jong ki spam ke ni e ka ba dan hang ni ko snow jong ki ti ha ni ka pon ta nan khot chwa na ki pat ba shom man khot kiseng ma nan khot chwa ni nong chong snow na ki to snow ki pride dai tu badan kin wan kani ka ba tu ni ini ban song na ki ni bang ba ni ku ne ba ku jo in sen bang kalau baik ban song ini la ka dei ni en cha ka tin lik jong tan ka bala ni ya ka high level graduation nani jadi so jong fi kalau ka tin om ka ba ilai i ki ko bor ba fe ko ya subha ada kia kren baik hai ta ibunda nun penjerang namar bagi cuma jungi ni kamdei nam tak odek heading cuma jungi kadei nam so na pi ke pat ba kison kuno halor tata namar gani ke babong menta bro lagya bro shata kadei exploration exercise jong ka EMD te umang mene ka kamdei bak sarkar ka bai banti uranium kadei mu banti uranium kasyok hakiki pat ba kuno kiasu ya ni ke tungku bang sarkar tanti uranium dan preman ong bakla mu banti uranium de mandei
dengan ditang di tu bangki uranium. Jika ini justru bangki hador ini kasih yosnu bah kadon ini ke dikit, nak ini ke containment time ke bah dia yang ini ke exploration exercise. Sesuatu ini kesen malam ban keren. Romta iba eskesun ki MLA ki balong kinang bikmat jong kacak beri ujungi hapo kajala ibrokowai nang ta ki para nengalam semalang na kiwai seng ki nengalam senang bat khantam ki pa jong ka beri nyo terapi brokowai niwan hani on da kajing sengau harai niwan hani dekat berkijing sya ya kai ke bang itip namar kai ke bang itip ni namla bar ong bang itip ba da bang niwan hani kandai bang niwan bang ga kajing sengau ba ong ni persya ban ni nelam bakla harai niwan hani da bang itip di kajing sya ngilap kajing sya ban ni pensengau uru hapi ya kene por ba mata te hani ngidan ru kibriu na po jong ka atomic mineral division na po Shillong ti la so thu shahi ba sibet kuni pada ngide so thu ba na kapar gini kibriu ki persang hi banelam baka ki persang hi banburi ki jinsha ngan chu thu epi kai kadau ba na kalem jing kaseng ngimsha ik university sarkar ngimsha ik ni hu ba nani galong ba nor ba kani hu Hausnam madu arsnam arjar kale ke survey ke baseline environmental survey ya kepala sponsor ke MD ke Department of Atomic Energy berkunjung bala sponsor da kani ka BRNS lani ka Board of Research in Nuclear Sciences kata kani kawai penyihapan persya te habang ya keren habine bukan habing akaran berkreation ni slow meni bawang ba kamdan jingta ni slow betuai ki bali ki ba persang berkeran ki jisha ya kai ki ba ki lapa ko kasnong ko ki ngachon no bi hoit ngimri scientist harang itip ki jisha ya ka basic juga science ka basics jong ka jingta di uranium ngitip nama kreation ni kamlong kumba bamba ka menit hinya tha ban sabriyak po minister harai kata ski dan kata jumpai ba hoi kidan kidu MD na pa harai kin sa persan berpercaya kumi minta dengan baka harai berian sotu ya kata ngide benpai ya kabarin kai kebalaja badio mentaru kaji abian ya bade berkajing pat kajing kerak jong kini ki tangs ya kabalabu iki jekle renam ni asal muni kidan giwi sembarang kebalalai niru nakalang kasang ngadu ka arfar trik sadnaba ngilalai barang nilap bekidan kiding krak kiding pai tinga syuang ba ban syuang snap lese ngampa mkantho harai kumiti ginong likot kidikot jangka committee environment habang iwan hami bachu snap kasur lese king bayong ngin so thu shu kadai ne kalai harai tolek lara pilek sedong siap pilek sanba jaren ta hoi kidak jendon shu harai itu kidin ta simen pikiran don kata kadai gijing sisa di habide berkami ke bantah na kalang juri kemudian mana ni kam ya kata ini pendek agensi ni sotanat bapiora areki export di bawah kita kum KMD kadai kebadan yang lupa KMD kadai bayar terkar ke UCL na kita kuno banti uranium kuno penyawan bakla pengaladon ngadon kikot nidon kisaki ha kabai ka baseline environmental survey habis ka health status and demographic pattern of population around domicile area habakalale kita ni ba hot kadang kejikta harela manipulate bat penjak kendiat kita kejikta kenang makan kam februari ki bentik uranium dengan sama nang ba ni de bersusu kang MD ba ki de makna ki export lada kin persai sibet kadai taka jingjelar kuno benelam bekla ini kimpai ba ni de bersusu ya kita ke benta dia berkawan dengan kami kita ki independent agency menilai kita tu di balik terrorism udan Dr. Bramley barangnya nimlet dakti sudah lani nimlet daga basulet daga mat sudah bacu batai staff bakakta nakamta are bangilai kang tu Dr. Bramley ira ro di tau bakajing tau ye ngadon kam batai are ngila saki lembar kitau kubor tinggal semua bahkan isu kapor bangin dagya buntin are kadai ka kamram juga sokar bahkan le el kajong kebengka nakamtaban pentingna ba kanumban kajingta na kajing kerak jong katu ka tanks ba buri ya babu iu marpo kendo uranium Keliap mo ya kani ke isu uranium lani penkudo sendan ya kani ke isu uranium hapo kejat beru kejumi kenang ba kon kejat beru minyo ya kajing kerman
nhìn yo khăn một chục ba cho cái đông cái than nhìn yo ya cái gì song suk cái gì song sengan thì cũng bao nhiêu bài đây begini KK ngan bambang season pak ya independent agency pak yang kita di balong lajur hari lara pipa ya di badan je dai bat KMD lara kale KMD ni kidan je dai bat KMD ni kidan ki vaksin contracting na KMD ni kidan ki bala sponsor dan ka state na central government na kala juni nama ban plan kata ka dai ka kubor ka basai nama ka sokar ka kedan keran apa ka jito kit ka bala je tengi dai ban sochu ka sokar ka dai ban state ka kata ni kentu ki members jaga environment committee ba pinra ya kata ka benta ba ban khliap na oru ya ka isu uranium hapo ka jat bero bujui batang ko ko abikran sa ini golong ba dale ni nom aila ba ki baba ka kathan wa kaji ki baba ka kathan phandilon ki baba in sobo sinsek ki dan sa khain kador ban ya kador jikimra kata ka dei ka ba ka isu ka yang ba dale ni pasha nanta ka jingkunu jogo sarkar banti uranium mach brand lo kari kuesibun kuesijang member Badan Program Barok kita dan lang ni di para nong sensar senong bat baro ki parolok ilong kami kilong pa ki badan saudong kampaji lang ni ka keteng janga kadai iba NDCM ngadai state senong jong ka senong dom yisia sarman sa nasional pau ba hari ini kita ayo kita mengira penjui lembah jom di sosial media hakaba, uai nanti samla dan orang jomni saintis jom kami mariang Dr. Bramley WP Lendro ulah let you bijak daladahi hang ti nampak jengren hakabadon itu ke tang ki bala stok yang tu urs lani ki waste product ngantip ula peniru da ka kenja jing thau ba ong ba kata ka level jang rotation ka ki upala 1000 CPM ong ru katon ba jing ong jang u ba kata ka long high level radiation kabala bu ke jingma ya ki jing im baro antap yu breu bat ya ki jing thau ka im ki baron haga tu ka na kenmau ba shisha ki don sibun ki jing pang ki bakla ki ni ki jaka ki jongi khamtam ki khna ki khunglung ki batang hapo sisnam ki bon ba ki bayak ha ki ni ki jaka ki jongi ki don ru sibun ki bayak pang cancer ki bayak pang ke leukemia empat kiri kita cimpang hakapa nimtip kadena naka radiation jong uranium ne kadai naka benta kanu kadau susu sar ngasnau ban penpau ba ni ki priu ki besyong apa Indonesia habang yo ya kadai ka social media ba la on ba kala lik ketu katang katolami ka radiation kepala long high level nila snow kembali songs ear hari ini di sini bat ka eka ba ngakerpa ya ka sarkar ne khaya ban pha da ki nu ki expert ki bom ki bate ki independent body ki ba unya sha gyang ya ne no khnang ban lap ya ki chin sisa nang ba lada long high level radiation ka sarkar Meghalaya kadai ban penkuit no ya katu bat ka AMD ka UCL kadai ban don ke jemba kli ya kata pada kimtre ka sarkar jongi ka sarkar Meghalaya ka don ka hop ban ruat ka international atomic energy regulatory ru na ka benta ban penbuar ya ki ban penkuit no ya kata ka jing kta jing kata radiation ya ki jing thau ki im Jagani ka jinyalang keteng jonga ngade iba talin thongni srodar jong snong pendeng garan kabamar khapat kane ka wakaji nga wan hangni de jing snow khia ya ga jing pentip na galiang ji si southwest ka sihim nadon ga jing snow kit kli na mar ngayo I kata jing ta jong kata ka radiation
nagling jing ingin snow tu inu gedong e kata ege ban kata angin sayu snow ge jing pecai jing girang ba gi bawan ngani ko kor rei kabang itip pangi snow shifting boro sikato kalong lada gadon ge jing klelang ba uta uranium ki pat ba nu sung jungin hanang tai ba ya khapat ga ke ji ki persya horkit hordang pan klong uta uranium nama ki ong gadai gapi ke ban system ke ban sa yap ini ki nu sung te ngadon dang itai jing yetu de ke bang snow ku nu sung balalai ku snem tam kamu hadu kene klip ma idang don ge jing snow shifting i kata ba imat na ge jing don jung uta uranium ni ladu no ge development ban pen bhai ke surat ban pen esok na ki snong ba nanu stoin syadu syaranikor imat namar masuba bahkan ragom ge jing ti uranium ni kata surat lu don ge jing persya namar kata kumolong we ne kino sensasyon juga wa gaji ngaru ngasngu kersan wa horkit hordang no mialapsu yang tak kamti uranium ngene gejaka nang mingin yo no ke development jengi ke surok ke babiang kum kiwe senong kiyo kulai sibun Kau kubesur pergi balawan hakini kecakaran agak jumsuk ya. Jangkau ke komiti halor ki kubur hakinya dari perkara radiation. Ngangadai orang basenong jangkau ke senong wakaji. Ngadai bak PF lengdo. Dia ke jupur ngasuk menru bak jing sukia jangkau ke senong ki bamarjan hak bagi lapoi ya ke cakap panjuk so ya ke ba kiong. Te nakliang jonga ke senong don lagi priang sobha. Mangi berkesenong berkesenong di bamarjan borong ibriang sobha ya ke komiti ya ke sini nak bentapan wan pensai ni halor kata radiation ni ki peti tham ngimtep ka kata meeting radiation henry shwa bangan sa shongno ng chuskoba ni na ka shnong wagaji ni persya horkit hordang ni uranium bat ni ketu ya ke komiti bade banwan no chisnan ya ke ka uranium issue kenang bangin yo lo ya kasrok ka jingdan jo ke ka nam uranium kala pendulum ya ke development jo ke dong berkatan jungi kundang ke kentu ya ke meeting de bagda ke komiti ke balai pan wanra ya ke development jungi ya ke shnong tak ba penja kerteng mo chisdan ya ke kerteng uranium ti ngamben sibut ki ketien henry ngidan kam ya ke development ke srok ke yi ga trai ke yi katu pilayawan kumno kalong srok jungi santos nam ka ata ke srok ngim yo srok tang na ke jingdan uranium kunda ke komiti ngaken tu manga bekirang ba srong jo srong kentu ba krong ba tap no uranium penja ya ke kerteng uranium na drong mau thaba kubeshu ibu bro ipai ba jo ke nyotrat ke ke bro kostan tidak shania ya doktor primary boleh scientist ban ya ke bro jo ke sarkar kibai onsel do sarkar kita bantot ban syukur rai uyang data ban hikai yangi uyang na kamenta ya ban harapan pensai yangi ishania ya ya ke jeng shania ya ke jeng kersan ya berhadu menta ke sarkar kampat la ya ban pensai halal kani kamenta tengi pha ya kani kamasai lengba kani ke komiti bahadu menta ngini persya ya banti ya nu mapo khandau nagli SYC bagi para sengbalang jaga thai borgoi jaga brin yo trap ngine yang ai bagas nam go jongi kan jao henrai dalai ke sarkar ngina maila kanti yeriam kublai sibun Amin. Nilai snow yang jinga keren iwe ba kidan naki akan gun nong kidan gong ba kalong kemudian kita kidan gong ba ngimde mangsya andai ngayang hangni bangan keren tan ya betong sisya ba nganong ba kalong ne komlong kata saskap ndak akut ke jinga keren snow ba ya sya lesi kapren jom ke jinga keren kanang long ba kin snow kumbanga kerja kimdi ban kerki leni kin snow bunga persya kimdi ban kerki ap na coach ke keren kin sa sangat hangta halo ke jingong mene ba kadon ga ke jinglik jong ketu ketang postur ya ketu kawis hapo nombak jangrim ketu ketang ngitip baro ke jing sisa kalong ba lalik landu kamen swa lalu kisau sampai menswa tienrei dan menta dan don bahai kena bat dibabun na ginong samsung hapo kai mau rei bar tu ketang ngimda le ngimda wang ngimda yak dayang siap tu jaga namar ba ka jakare bru ndei ka jakar tu yak inti jonggi babun ru ndei
Iway arbut kita balik kuai, kita balik skar, kilak penyak negeri nak tu jeka. Kumta kita senong kita ima mendal kamtip ba kadang kita kejingkrat. Chandrai kadang mendanduk mensua kumasau sang senang ladang makla. Kalau galong ba ladang boong neba dan jingpang dan boong dan jingpang. Nanti tu tanya kejing sisa, nanti tu tanya orang yang kedua mana. Uai ni pergi menteri jongi, bapak bertical lindo, bapak bertical tong ni. Layak nanduk senam sausen sang kenal, hasil akan jam kema, uyot yang kejempang belot kansa. Nanti baru ini tip ya kata. Tang kita mengai dulu mengenai itu. But iway long kemi ibang akit na langpa na panggilan mandi seselong talpor bilik kakun. Dalak poi seselong akit hidak kali jonga. Dalak poi seselong kung nasa ngayok manaba ngayok kubor ba ikon ilayaw panang bo. Mat kidan sa iklong ibang ai dalam kajong smart ba kajing jauh dulu kajing pang boher. Tendai kani pat kamut bawang ba kadai na uranium ne kamdai na uranium ngamla bawang kata. Namar kamdai doktor ngamdai ustaz pat bnia handai ngkrentang ne kawang ayu. Te kita baru ki penlong ki pendap yang ni kiba hakan ke jakaban na kajing sir na kajing tin kai ke banja la sai kai ke benlong yang kala sai ke jongi nadang hilong tam kun ni kabamut ngidan kepada kajing sir jala di banja cepatan ni kalau kepangwan di departemen bofer panna district administration jonga nongstoi hang kupor ki persang bantep haga jinggot jongi bakam dan cinta. Dan ngam kena ngomong baru dari ka report jong kepolisian kontribut ka jak ni klem yo jingpit bakalang kuno. Ten rei ka kun kajingnya tanya hapok ka public hearing hadir malapan saya lagi officer bagi penyak jaga public hearing kila dan kajing persiapan penong ba kamdan jingta. Dia endang hai pat ya kartu kelebat hak terus ni bapulong gabut public hearing dan kurang jengi iwan kit angkum sa kemar kun kin nang misulong te mudur mapi ki ngam tak banang sonong ki badan kurang iwan misulong ki wanong ni bakam nilai ka ba tang ko sa kemar ki wana misulong hendai mangibat ba emang ni bangidi bang dakat usita ngin lagi ong karta ru nyihapan imang nehi, ladang yung kam ketam nyihapan imang nehi. Kita perlu ba naik nginumnya kalong ti iwe ba tunginnya kerjaan tunginnya persyak, nanti tunginnya pe namta kajing bahan bat kajing sup yung kapateng. Naik daya luti yang kapateng perempuan. Kajing lalot kajing minta, nanti kajing kuat sup kajing minta, kajing kuat jebol kajing minta, kabu penmannya kajing kalong bangi luti no. Ani ngikini no ya kai keba kikul ngi di manjo hadir mbak suang ngan song masuk kuatan pen mau meneng dengan song nang ikran bat ni sekretari ni dan mahangi ba syabang ke bede bat kini ke sulok hausnem arjar fra indom si minister doktor Ron Kuparroy PWD minister i ba hoping stoning do bramut bangkwai role play te ini sekali ni ilek bani kendu ya chief minister ban hadian ba ilang songkar chief minister ko ni wan ba oping ba hadian balawan ko oping mas nyuki ya sekretari himaj ni itep aidai nas ni kathan dere wi kran be ong depi so ayu si phang yur nyam didan mas no ban ong phang yur nyam de sekretari himaj ni dong ba tore nong nak yong ba ngan kerjaan no yur nyam nomor ba ada kerjaan yur nyam kamu kinti kin aisurok ini harta kor hoping idak banyak ikerdam ikertat bagi tim imai ini sekretari jungi omba lada PPT no tengiru ini kerjaan ini harta kor hoping stoning do omba yau yurnya menjaga MD yang isin ngin be no napok dengan siap ngin be no naka distrik jungi
Arti kejungi Henry kasurok ngan mentang-mentang ngkot Premier Secretary man faktor mentot sekarang dia wan rak yang surok nalu nostal wa lagi sadu kami kor tele si kani kejung wanru la urong nalu kubor bai wa pingong ta te tang gini kitin makan dia ngakerpat ya pi iwe laki bekerja laki bekerja pinum ya keruang keti iwe pinum man rak ginya man penmong pensungsi han re nginnya pen i nginnya keren ta bajing sisa nginnya keren na kelenti ke bajai jai kenamba kan man rak manu bajing penmong bajing pensungsi pat kham tam ya ban man rak ya bajing teli kenamba ngin ke bagi don kam ta kalomba kibun gijing duna bethan ni nadu ke surat kelenti ke sengkian nadu pi ka hospital nadu ka nadu ka boarding kiba ni i dalam kijong kimat ba bon kisnong dungi hagi ni hadu menta kidal kisnong kiba syongdung kidal kisnong kiba syong terkhong kidal kisnong ba syong rebe jingpan na kistom te ni kimi lenti ba kan ko komiti ru kan le ke ba kan long ka jingmentoy na ta dungi om na ta jong nur jong no lane tan na ta jong thi dot song da ko burom andai pakan long lang ka jingmentoy na ta dungi bari boleh sibul Yo si minister ngala ong hi kadi kakam kabakta tari tu kiri hendrei yang kadong kathan ya ki paibai ya kajelahi barok kawai de naklenyo nga request i bele ya kata ke independent inquiry kenapa ngirung inhun ya kei kata ke jinglik jom kani kadam de apa dia dapat bat kita ki sepang jung tau yuniam benti kamde gene kapol kaba ngiong ben hering yak tak yuniam benda kalian jung ngaru ngampat ong da kumno marba ngimde ngam kimde kapol kaba ngin ong ben hering yak tau yuniam badai benjodon kejing temu benti yak yuniam ndai tang ben yak kendul ya pi sepang kejing ta jong kini ki mai mariam kubor berkir ke balami ba kaladon kata ka jintai na kata ka time kabala kontin ini labu ya kini ki jabo kabala mi na ka jinti ya kini uranium oxide tani yellow ki balakot takiri patba te kani ka jing orpai kabala peni pokok kubor kalap kini ya ka kubor ba lamba kini kecil orpai jong kini ka time ke radiation contamination kala hair keleng kini kecika tiga jangan kini yang ni kalau haluan kata ka benda namar kini ka komiti kade ya kami mariam lani environment kumbala keren MLA jongfi ini nomikmat jong kini ka time Tangiring isokia ya kata nada ka don shisha kata uranium contamination agni ki jaka ka de kamnam jini banyak sauna ki patba banyak sauna ki trashnam banyak sauna ki seng balang bokier lagadin ne em ka shisha te kumala kren mene bro ni kwa banyak sauna ki bat ka jo ko kastur jong babun balang ni ka de But ni kwa pinasuri kusur jong babun balang but mangingin deki expert. But habang nila yasuri kijing kwa kusur babun balang jong fi. Ya ke ege baki fi kwa hangi. Tegi kum ke komiti na repari. Ngin saya syam perkat paramani. But bangin salia ya ke ege ba ke komiti kesultan kam ban ajak surga. Ya ke ege balakran menye dari presiden jong KSU baki wi pat bakale kamang jungi bandit pe la kata ji or pat tin em basisha ha ilatif ila jong kamram ya ke bangi de banle te wat nung sung lai kata ning sale ya ke ba kamang jungi de banle ning sale ya kata ti ke bang la yo so muntang ni Pagkali mo niya lang dyan yang ang tang expert yung KMD kaya yawan niya lang ya ki doktor di badai yung kahit department kunjuro man yo slow ya kasur yung fee ya kaya iba kaya kren siya pang
ke ke jimpang ka ba lai kundu haki ni kitan haki senam di balale ngamut panong bai ni doktor nyen ni man ai percaya ya kadang man ilang jungi yang ni yakini scientist dong AMD ro kamut ba ngan tha yang nan ngin tha yang ni kini ko afsar di AMD ban percaya ki ba em kamdei kumta kadang yo so jungi ke menyelam jungi kini ko long ba kini yo so ya ka ek ba fikri hor way ki udai wala ban sutro kasi andre dani me pat ofisar ni bade kasi ibakar mujai ibakar mujai ila yo so ya ka ek ba fikri friend ni te bakar mujai yang sarat syaka department lajong andre ga ek ba ni ila yo so ka ek ba fikri kan kum ka committee nila note down but akaju ko porro andai na li panami ni ko kum committee ni session punya perkat ka e bangin me ka e report dengan ajak sarkar halor ki genius no ba ki klap so ni hakani ka jini kundu lang benta to kublai shi bun e